Kwanza wisa wachana sensi pachana mfundi sikumana wapana na ikaya kwa simu sisi. Umthandazwe Sabatha imini Sabatha mayibende kwabangcwele Nkosi yamakhosi ngizawucela umshumeli wakho wakholela ekhaya angelekelele. Amen. Umthandazo weSabatha isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazareta nezizukulwana zenu. Banja Lagos Mosque Christian za amen. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni kwaManazaretha unyazo lwezulu. Bantwana abayingcwele mthunyiwe yisi lasezulwini. Izwi lasezulwini linamandla kukho konke okukhona emhlabeni nokuyoba khona emhlabeni. Lamandla ke ezwi lasezulwini mayifika kuwe umfundisi
kuthiwa lithi izwi lasezulwini liphathele umsebenzi kaNkulunkulu phambi kwenkulungwane ngeenkulungwane zabantu bakaJehova abeze kuyona phambi kwamakhosi. Ngekhathi liwa nje leli uzwi kumele kuhlale itshe ekhanda. Amen. Yelitshe suke sihleze ekhanda suke ngekho zokwethula ufuna ukuzethule wena. Ngiyacela ke ezulwini yoba ngithunyiwe uNkulunkulu ame nami engangilahle kukho konke engizokukhuluma. Bantwana abangcwele bakaNkulunkulu anginazi isiphiwo noma isabelo sokuba nenkonzo ende. Kuvamile ukuthi uJehova anginike amazwi amabili amathathu. Makufika lapha khona uJehova waqeda khona amazwi kumele ngiwakhulume. Ngikhethe ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu kuye ngaleso sikhathi. Ngiyacela ke ezulwini ngathi uNkulunkulu engangishiye emenami ngoba abantwana abangcwele akekho wazi indlela uNkulunkulu ohamba ngazo. Indlela ehamba uNkulunkulu zaziwa uye kuphela. Amen. Uzethi ushembe siyifuna indlela yangasekhaya ethi balimazile abaningi abayithandayo. Ethi indlela yekhaya yedlule engozini balimazile abaningi abayithandayo. Lokho manazalethe usuke kusitshela ukuthi indlela kaShembe esithandayo ikhathi sihamba ngayo sijabule, sihamba ngayo sithokozile, kodwa sikhona yini emseni odinga uShembe na? Ngoba kugcineni kwazo zonke izinto kufuneka sibe nomusa kumuntu ngamunye ofuna uShembe. Wasiqoqa uShembe ngoba uNkulunkulu wethu sababa ngaka ngoba ukhona into ofuna ukusinika yona ukuze tholele imphefumulo yethu kuphumule. Amen. Ngiyakuphazela ke ufalo ayibela ungathi item ngathi cha akuyitem ufalo la ngempela lukhona. Amen. Ngiyocela ngesihlabelelo ngempholise ihigh konke ne-BP. Angwazi noma nakho usenkonzweni njengoba uyinkosi ithe amphathe inkonzo ngathi noma ne-high isuke sifuna ukubamba inkonzo yini. Ngoba ngicabanga ukuthi naye isiyangibangisa ngoba isiphikisana nami siphezulu. Ngiyabonga uNkulunkulu. Ngizawucela ke ukuba ngihlabelele ingoma 211. Ngicela uNkulunkulu ukuthi Jehova abe nami kukho konke, ngikwenze ngentando yakhe nangomusa wakhe. Manazaletha ingcwele sisengomusa la. Lapha sisengothando. Lapha sisengokubekezela. Lapha sisengokuzogezwa.
zonke lezi zinto ushembe sibizela kuye usibize ngokuthi ugeza thina ezegeze ngisho okhokho bethu noma bamkhulu sebalalo thulile lomhlaba ebageza ushembe 211 ingoma bese kweswe kena inkosi Amen.
ngiyabonga abantwana bakaNkulunkulu ukuthi sihlabelele le ngoma kaShembe noma kukhona umkhuhlane engizwa ukuthi angiphazamisa kodwa ngiyabonga ukuthi sihlabelele yethu yonke yaphelela amen bantwana bakaNkulunkulu sisendabeni lapha thina enkulu phezu kwendaba zonke khona emhlabeni ayikho indaba emhlabeni enkulu engaphezulu kwendaba yokuthi khona uShembe makukhona indaba ekhulunywayo kaShembe noma yipi ngisho indatheli siyazazi ukuthi izothola imali iphepha lizothengwa kakhulu ngoba noma ubani ufuna ukuzwa indaba kaShembe ngoba uye emhlabeni uye esizulwini uye phansi komhlaba lokhu akusho ukuthi kuze kuthande wena akusho lokhu ukuthi kuze kuthande wena kodwa yizwi elimemezayo elenza ukuthi mabe kwazi ukuthi uyiNazaretha ngelila ukuthi hamba ufice kukhona umuntu omendleleni okubuza indaba kaShembe uke kwenzeke lokho kimi ufice kukhona umuntu osendleleni engibuza indaba kaShembe ngoba ngiguqe lapha nje ngikhuluma baningi abakuthatha ikhuluma kwami bekuhambisa lapha bakusakhona nalapha mina ngingasikhona efuna ukwazi ukuthi uShembe ungubani uShembe uyini njengoba nimlandela nje igama lokumlandela lithini amen asinalo-ke thina elinye igama esilishoyo lokulandela uShembe linye kuphela elokuthi uNkulunkulu angazi phela noma mina ngiyanhlanhlatha wena unalo elinye igama phela kungenzeka mina ngikhuluma kanje kanti wena unalo elinye igama kodwa mina ngokukhula kwami omama baba bakuzalayo bekulekho kuNazaretha nobaba kwaze kwazalwa mina ngazalelwa kulokho kuNazaretha asukuthi igama linye elokuthi nje silandela uNkulunkulu ngoba lesisizwe esimnyama sabanenhlahla ngokubona uShembe ukuthi uNkulunkulu zonke izizwe yosela phakathi waseJudiya ziyanyakaza sibonisa abaluhide yomkhosi omkhulu ka-October uya eJudiya inyakaza izizwe zithi zifuna ukuyibona le ndaba enkulu eseJudiya ukuthi uShembe lona ubani uyini ungakanani khona omunye waye efuna ukubuza nje kimi ukuthi ungakanani yena lo Shembe na olandelwa ngabantu abangaka athi mina ungangabantu nje abajayelekile akayisisimanga sokuthi ungathi uma umbonile busihamba uxoxa ngayo ukuthi ayi ubonise kehleke singangindlu ungangabantu abajayelekile nje kodwa into oyiphetheyo
uphethe izwi ushembe akakhuluphali ushembe akabi nomkhaba ngoba konke kukuye kudliwa amacala ethu namacala emndeni yethu asala le sesewala lethu lomhlaba uthi athethwe uye manje bantwana abangcwele sisendabeni enjalo maNazaretha okumele sihloniphe omele siyazi sijule kuyo ukuthi le ndaba ikuphila kithi ngelingira ngakhuluma ngilanga ngomuntu wayeyinyanga lapha esikhawini uya kumuntu omasiyo ukuthi uyelapha uyawaphatha amakhathakhatha uyafika ukuthi hey manje ngizothi uyaphatha amakhathakhatha manje siya emhlanganweni lapha lapho abamatekisi badubulana uma ungakhulumanga kahle emhlanganweni wabafulathela ngokukhuluma ufuna ukwazi ukuthi uyahamba ngalelo la manje ngisekuwe kuze ukuthi masikhuluma lapha namakhona lapha abalandela khona bethi befuna ukunidubula ngingadubuleki ngoba kuthiwa wena uyakwazi ukukwenza lokho kuba ibhamu zingaqhumi ungenzeki lutho uthiwa wena unayo ikhambi noma unawo umuthi noma unayo ikhubalo lokwenza lokho uthi ke lo muntu isikele inyanga nginalo ikhubalo amen inkinga enkulu ukuthi lo muntu okhuluma lokho lowenza lokho uyiNazaretha usemaTexini uyamasu shembe awudala ngikwenzele ngicela ungenzele impela ngoba lo mhlangano inyakuwo kungenzeka kube sekugcineni kwempilo yami noma kungabi njalo kodwa angibethemba ukukhuluma kuyokhuluma isengene endlini inyanga isithatha sifike ibuya nento ethungelwe phakathi yabayincweba akhapha ngwendwangu egadwayo ethi yabona hamba nalento le kuyigadi ngaphakathi kweyembe lakho umubuthane ngeke ikhumbe ibhamu ngeke kwenzeke lutho ngiyikadi ikiyelensiza manje ngixoxela ngahambe nalento ngiyikadi ngifike mhlawumbe ekhulu uthi ngikhulume ngempela nami senzethembileke manje nobhalo lokuthi ngingaphelelwa ingozi akusekho ngoba lo muntu engibuya kuye ngiyazi ukuthi uma udlule kuye nje abekusenzeka lutho lubi uthi ngikhulume noma yinto engiyithandayo bengangenzi lutho suke ngigodukwe ngiye ekhaya ithi yalensizwa njalo manje kulomhlangano ngithatha le nqoba yami ngiyikhaya njalo manje le mhlangano ngithatha le nqoba yami ngiyikhaya maNazaretha sikolweni sinuNkulunkulu ithi lensizwa ngelinye ilanga ngithi ngihambile nje ngibhashela edolobheni inqoba yami ngiyishiye ekhaya bese kusuka unkosikazi wami sethi hayi le nqoba lengasali esathi kade njalo mkhanje ngitshontshe ke ngikade mbuthi khona lapha ebuke kanti kubuye mbuyisele kahle bese kaka kahle unkosikazi kaka kahle sefike mayethi yapha phakathi ufika ukhona ifoto yashena athi ungabuyisele abeke lapha akho kubani akompande yomuntu uthi yaka ufika phakathi ukhona unyazi lwe uthengile wakhipha wathi lo leli khubane engunika lona ngoba likuvikela impilo yakho yonke khipha 50,000 wakhipha
15,000 or 50,000 uwakhiphele ukuthenga ushembe ekhona ephambi kwakho ngoba wena uyasishiya lapho uhambe uyofuna inyanga ngoba wazi ukuthi inyanga ingcono kunoshembe izokuthungela ifoto kaShembe lezincane ithi nathi 50,000 ukhi lelo thenga ngo-10. Asibe nethemba likaShembe maNazaretha. Le nkonzo ubaba onginika yona ithe mayifika ngathi ngiyafisa uNkulunkulu wangiphe ukuba sikhumbuzane ngokuthi asihlali ngokuthi uShembe uNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Asihlali ngokuthi uma kuduma izulu manje ngathathi ifoto likaShembe ngalithatha lapha ngasemnyango awukho umbani wezulu oyongena. Asihlali ngokuthi makhona isipoko esingikinyayo manje thatha ifoto likaShembe ngiligada ngilala ekesingiklinye isipoko. Manje konke lokho siyabuyeka siza ngomeni siyenyangi siya eyoni mangathi ngiyagunyulela ungayibona intambo zoyoni sebese iqalo zenu mama thanja kagunyulela bake simcinge ungayibona intambo zoyoni ibhincileyo manje maNazaretha ke lapha sisekuphilile. Asingayi kokunye. Ake ngifuna incwadi ngiyabaleka ngiyesaba ubhalelwe umphethe. Le ncwadi Mateyu 11 verse 31. Wena yathixo Nkosi Nkosi yamakhosi verse 31. Okay. Awufunde lapho khona bokudeki. Funda. Ngokuba ijogwe lami lilungile. Lapha khona ijogwe likaShembe lilungile. Nomthwalo wami ulula. Lapha khona umthwalo kaShembe ulula. Iphelile. Ya, impela impishana. Lapha khona ijogwe kaShembe lilungile. Nomthwalo kaShembe ulula. Ngisengabani ethi yini into esihlupha ngayo? Ngoba sifuna ukunezela. Lokho kulula uShembe usinike khona kube senze khona ngoba kulula lapho sikhona. Manje ke sifuna ukunezela. Indaba kaShembe yenezelo. Khona umuntu umfundisi sikhuluma sixoxa naye ekhuluma leyo ndaba ethi mose ukunezela. Khuluma nakho kaShembe kuphela ugcine kukho mose ukunezela ukhulumo kwakho. Ngoba uShembe ufuna lokho okukhulumile akafuna kwakho osekushiwo uwe.
hayi bantwana bakaNkulunkulu siyenezela. Amen. Khona omunye umfundisi waShumayeli eClean ayinaki intumoyela yakhe. Uthi kwabekwa ibhokisi. Uthi kwathiwa kufanele kuyobonwa lo muntu ocova isonto. Yanga laba phakathi ebhokisini. Bonke abantu abahambe ebewukwini lo muntu ocova isonto usebhokisini. Uthi lo mfundisi yayibhokisini lo mncwabo phakathi ukhona isibuko. Uthi mawufika lapha ebhokisini ufiyalunguza lapha wafika umfundisi walunguza lapha phakathi ebhokisini wayibona yena esibukweni wabaleka wathi hawu kajime ncova isonto. Uthi wafika wesibili wathi alunguza lapha phakathi wayibona yena esibukweni wabaleka wathi hawu kanti isonto elinjenje yimi wabaleka. Awendaba manaza letha ingcwele kuleli bandla. Igimi ngoba ngikukela ngumfundisi. Engihamba yokhuluma into engifuna ba ulandelwe mina. Ngibe umuntu owethenjwayo. Ngenze lokho ongazange ushembe kusho ukuthi mina kangibe umuntu owethenjwayo. Uthenje kuphela wena yiba umfundisi. Manje semfuna kube yimi angekhenjwayo. Yonke into eyenziwayo lekhuluma kuthiwa athi umuntu omfundisi. Hayi mina ushembe wathi umameni. Ophenya into ekhona ngomunye umuntu ayikho. Ikhona ngoba yena kuthunywa yena. Asikwazi lokho. Asikwazi phela maNazaretha. Noma ke mhlawumbe abanye bayakwazi ngoba phela namaze ngixoxela bonke abebandla. Kodwa mina angikwazi. Manje ukholwa wathi umbangeli ugumethele wala ekhangeli inyanga. Hawu kanti kuhlala ukukholwa kumuntu. Wangaphendula umbuzo ngathi uhlala enhlizweni. Hlala enhlizweni enjani? Ngoba makuhlezi ukukholwa enhlizweni yomuntu. Kusuke kuhlezi ushembe owamemukelayo. Kuqala. Manje mase sokukhamba izinto eziphuma enhlizweni eziphambana nalokhu kukashembe owemukelwa uwe. Usufaka phezu kashembe osenhlizweni yakho. Usahamba khona endleleni kashembe. Hayi. MaNazaretha ingcwele. NeBhayibheli basilifunda. Ithi khumbula lapho uwe khona uvuka uthatha uthando lwaqala. Elila ngikhuluma ngendaba yothando lokuqala, angakhuluma ngomakoti eganile. Ngathi umakoti eganile wezinto enhle kabi. Mawuhlezi lapha endlini yakho engena nje ungekengene nje beyifide lodwa ngoba sesabana lamatafula amancane imvama yethu sesahlala kosofa. Itafula yakho efishanya. Mayisakugana nje uthe ngena nje eminyango lapha nje athi kancane bese wamamadolo. Esa ikaqazele phethutha ilento zokunika yona noma yini efike sekade ehamba ngamadolo efike kunika. Kodwa khona lento kuthiwa utha
usiyangena eminyango lapha kancane ezibe phakathi nethu kade beguqe sekukho la ubona ukuthi ayi usethanda ukusondela manje amazi ukuthi usondele ubani ukuthi awazi lapha ekuqaleni ukuthi ubani wayetheka kupheli kude yebo hamba isikhathi khona manje uyothi umbona ebesa la itafuleni ezifike khona bese eguqebeka basobho sezobekeni kuseduze yini into edala leyo nto maNazaretha uthando naye akazi ukuseshoniphi kodwa sekuphelile uthando owafika la kulo muzi lukhona manje abantwana basezulwini masilapha ke siphambi kwaNkulunkulu unyazi lwesulu amen uthando lwethu la lumile lisilindile kuze kufike isikhathi lapho kohlukana khona umphefumulo nenyama senze uthando lukaShembe ukuze sitholele imphefumulo yethu ukuphumula uthando luyalinda wehlukaniswa ukufa nothando ngoba ngale kwethu akekho owaziyo ukuthi kwenzeka amen kodwa abanye bathi ngale kwethuna kukhona uJesu thina sithi ngale kwethuna kukhona uShembe lolo thi ngale kwethuna kukhona uJesu hayi asifuna ukusikisana naye awukhulu mhlawumbe ukhuluma ngento esiyasiyo oyasiyo yena owayibonayo thina sithi ngale kwethuna khona uShembe ngoba sibona uShembe thina phambi kwethu sabona uShembe thina eyoguqa amathambeni oba wamkhulu ebangenisa ezulwini ngisho sebahamba emhlabeni asikaze simbone uJesu eyoguqa amathambeni oba wamkhulu sebahamba emhlabeni ethi namhlanje bakhululeka bazovela ezulwini aze simbone noma ngithi mina kaze ngimbone mhlawumbe wena ngizothi ngaze simbone kanti wena wasuka kwambona kungenzeka phela sikhuluma kanjalo bese sesiphuma lapho bese funde isikhumalo ukuthi akaze simbone uJesu mina akasangubuze ngoba mina ngake ngambona kodwa mina nje kaze ngibona phela kaze ngixoxe lo muntu manje abantwana abangcwele bakaNkulunkulu lapha kuleli banda mawukhethe inkosi yathi inkosi yamakhosi uyazi lwesulu ningamgqokisa umuntu ingubo yomNazaretha engabhabhadisiwe ngoba ingubo umNazaretha yenza umehluko kithi thina maNazaretha babhadiswa kuqala usuthatha umNazaretha usungcwele usugeziwe ngophawu lukaShembe ayibonge inkosi kodwa namanje amaNazaretha eyoshumayela lapha efuna umuntu kube phenduke ebese uthengile umNazaretha emgqokisa Batwana basezulwini yoba silapha sisekuShembe sisele ukuphila nokukhona kwethu okunothando lukaShembe into yokuqala leyo funeka sise nothando lwethu lokuthanda uShembe
kodwa mawuzala unothando leshembe kanti unqumelene nelinye inazalethe ukuthi umthi wami engawufunayo womphathele eJudiya ngizobe ngikhona ufuna unginike abaphela bakhona abadesa ngimithi umthi wami uzongilapha ngawo siya ku-October eJudiya asohlangana khona ngofike nguthe uzohamba uphetheni engathi wami yethixo wami twala utwala ami twala mi wena John 10 verse 5. O ayashimisa yonke sebi.
ongaziwayo owaselapha sizivuli kaShembe ilandela uShembe eke simlandele ongaziwayo zombalekela siyombalekela ongaziwayo noma engakhambala lokhu zingalazi izwi labangaziwayo. Yabonga baba inkosi inkosisi sibuthana lapha ngoba silazi izwi labangaziwayo la Mama ngena phakathi kwabo sobabalekela impela ngoba asilazi izwi labangaziwayo kodwa abaziwayo siyabazi abalapha enkosini unyazi lwezulu manje ngoba selapha ke eNazaretha sikumhlanganisi wenhliziyo nemqondo sikumhlanganisi wokuhanjwa kwendlela ebheke ezulwini kithi sonke ngosuku lokufa mawulandela unyazi usendleleni yokuhamba usaphila emhlabeni engcwele ube sendleleni yokuhamba emhlabeni ngisho umphefumulo usihlweni nenyama ma usophikisa unyazi sikhuluma unyazi la khuluma into ubuye usuke wena musufika ngabe emadodeni kusithi awu yengibisho baba ngiyayitholi kahle uthi kangiyitholi kahle ngisho baba hamba kini uyofuna izinto ezithola kahle usikhathaza ngoba kukhulunywa la awukutholi kahle hamba ke ngoba thina siyakuthola kahle hamba kini ubatshela bakini ukuthi uyabantu bakithi khulumani izinto engithola kahle laba thina sizohamba ngendlela kaShembe kuphela asifuni umuntu ozolokhu esitshena ukuthi hey ukuthi nokuthi ngoba akekho noyedwa omunye esize kuye lapha noyedwa kodwa size kuye munye one unyazi lwezulu Nazaretha ayingcwele asingayifuni indlela yezulwini ikhona phambi kwethu unyazi lwezulu amen uShembe indlela esizohamba ngayo ngosuku lokufa lona phambi kwethu angathi ke owakho uShembe umkhethileyo wena noma uye ayothi noma umprofeti waseZayoni wathi noma inyangeni ichitha amathambo ayothi angihlolele lapha inyanga ukuthi fanele ngidangele emkhusheni ilamhlolela inyanga umnyanga ifuna imali lethatha amathambo wathi phansi esethi yabona nangu uShembe nangu isho amadolo eyimbuzi nangu uShembe nangu ashumlile siyabona ke leli thambo lelo libona liboshwe ngeboya yilo ekufuneka ukuthi uzobuza kimi ngutshena uShembe ukuthi uShembe imuntu nelithambo ukubona limi lapha nje liyasho ukuthi ngobusela nje kufuneka kuchazelwe yimi ukuthi uShembe imuntu imuphi inyanga yami na yilo uziyofuna uShembe enyangeni yokupha amathambo nje ubhule ufuna ukuthi umuntu uShembe ufanele umlandele ulahlekelwe yini unyazi lukhona yini inkinga yakho kanti masihlabelela lapha bangcwele bakaNkulunkulu sithi thina sonke sesisindisi wethina
Bantwana bayingcwele bakaNkulunkulu. Le ndawo enguquke kuyashisa. uNkulunkulu umphamasi la sengiwakhulumile kuba ngikhulume wona. Manje uyangini ke ukucabanga ukuthi ngoba wona phelile foneka ngithini. Ngizoze ngikhuluma ukuphambana noJehova. Inkosi ibuseseni ukuswini. Siyabonga Amazon Nanisotho umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-90. Socela uMshumayeli Izungu wasensimbini asiholele ngalesihlabelelo, inkosi imbusise. Nkosi ibusise uphuma wangcwele.